ولی تماشاوانه جاه بگمان پروژه اسای بودجه لداویه جبو پارلمانی هاتا شاندن کو جالیه جوات وزیران و بگمان هاتا بو دارتنش خواه و رکارین یاساین او فلترین کو بودجه دا در باز بله یا هری بزحمت و گلود نوا پارلمانی دا وبسانای هت در باز کرن کو آلیان رکفتن لسر کریه عراق بو اف سالا زبلحترین بودجه دیرو کا خود هيا صدو نوتو 7 تريليون دينار وتدكنا صدو 5 مليار دولار جبلي فيك عراق 115 مليار دولار يدك هنا احتياط هنا بهزاران طن زيران لسر هفدوكم كرنا عراق جالك دولة من بويا لفيداوية باره باش خربا كرنا سر هفدو ده دمك ده كو بهاي برميلي كنفته ده بوجيدا بهفته دولار هات كخملاندن جالك جاران بيتري 100 دولار اندفروشه ادي جلو في بروجه ياساي بوجي بكار به کارودان انکو رنگ ودان خواسته که جاده عراقی به برئیس دکتوره سلام سمیم ابوریناس جی بغداد گلمه دکتوره دماتا باش به گلو اکتا شو پانده به بودجه ای سال عراق تو زانی جی دوری که عراق دا بودجه هری زبلاحه و نیوا وی بودجه جبو تشغیلی هات که ترخان کرن و بارا پتری جی گلی چاف سالین در بازبوی جبو ابر آنینو بیس کرن جرخان ابوری اولاد هات که ترخان کرن تو چه بینی گلو وی پروژه السلام عليكم دسبك سلاف بوا هي ليست لا تؤخذ بهذا وكا في بيوان ناي ورغرتن كاباشا يانا اللي بالي اف بودجه وكا وغوتي زبلاحه مزنا دماكو جلكي مزن به او جرنجيه دا خرجيان قشتي واف خرجي جبو موچيان دچه لي جبو بروجين گشه پیدان ناچه افتوی واته کو بودجه هي گلک بروجين گشه پیدان الخواناغرا و اف يك دبي لوازيج حكومه جباكا عراقيره اف تنج بو بلند كرنا موچه و تن نبس جبركو باندوري لسر داخوازن اصن ابوريا عراق دكا و ابيك و ببس دما زدبونا عجز في الميزان التجاري افيك وببا كو لوازي يعاني من تضخم بازرگانية ذهبة بيغمان كو دينار عراقي داكتني دايا و افيك وباندور اللي ابوريا عراقي بكا بقشتي بله وكتا قلتي بارا بتري راس راس لسر ملت عراقي هبه بله وكتا قلتي بارا بتري ابو جي جبو موچو وخرجاتان هاد كه صرف كرين لي اكل شاف سالين در بازبوي ام بري خب كني هندکی گوهارتن تدهات که کرن کو بشه که زیادتر جبو پروژه نوبر آنینه و خدمت گزاریان جهات که ترخان کرن اوا جه سرن جه دامزراندن دنوا وی بودجه دانینه بو 3 سالانه جی و تو زانی جی سالانه به 10,000 جی گنجن عراقی لزان کوان به گمان تخرج دکن بیکاری گله بربلا ولی عراقی گلو باندوریا و تو چاد بینی هي الموازنة يعني اف بودجاج آلية فان يعني بلاين كوتا بحثي كري اف ندر فتكش بو بكار كرنا خلكي الاقتصاد احنا ما نعني بها فقط انه تقعد تعين اما نقول ياكو ام خلكد حكومه دا وكو كارمند ور بقرن براسي د جوفاكا عراقي دا درفتن كار قالكي كيمن وخلكك هيا وكو فرمان برتنا ورقرتن وهناك نا حتى وكانها هن خلك هناكو حتى 10 صالان دزجان حكومة فهاتنا جريدان لبكار مانا اف تبلي هفيا كبراسي فلا هيك هيا وافيك وهمو وبيبا سدما هبونا فلا هيك ابوري بله که شام پرسین سرکه که بردام جاده عراق دا آزرینه نبونا پروژین خدمت گزاریه نبونا درفت انکاریه و نبونا دامزراندنه حال بد بودجه وی که چاره سر دکه یعنی رنگ بدانا وی خواسته که واتا که تود بیجیم که اگر بودجه رنگ بدانا وی خواسته که نبگلو وی جاده عراق راضی به
لا بالتأكيد يعني نا في البداية وكمل دسبيكي قوتي مجاركة قال لك جرينج هيا أفتن جرينجية ددن بلند كرنا موشا ل دوراهية كجشة بيداني لخوان ناقرة ما ندي تكو خرجي للسروة برهناني هيا لن تكون هنالك إمكانية لبناء شيان وين نبنكو دبستانا يان نخوشخانة يان آوا بكن يان ريان دروس بكن يان آوا بخوارنا يا باقش پیدا بكن اف همو بچاره سر ريمانه اف برزگریکا عراقیه کو تنه بریا بلند کرنا موچه فرمان بران نکاروان مجاران چاره سر بکا اف بودجه آلیه گشه پیدانه لخواناگره بله كواتا مادام تزاني جي رغب سدما شرانكو بدهان صاله بدز بدنالين هل دسبيك هذا مزرندنا حتى نكا بردام عراق خجيايه زورترين تشك دهات كده تقادن جيرخان ابوريا عراقي جلكي لواز ويران بويه كواتا مادام جرينجي بجيرخان ابورينا يتدان او بارا بتري اعتماد لسر جي درك ابوريا او جي فروتنا نفطيه تزاني بازارج نفطي جي جل جرا توازنويت تا غوارتن هبرازون شيبي هي كواتا دبي چارچوي دا گلو ام دكارين بيجين 3 سالين بهن و به پرزگریک عراق بکاربه موچه موظفان دابین بکه بکاربه کاروبارن خو در باز بکه بی بودجه نعم اصلا بله قبل هاي الثلاث سنوات بريا فان هرس الصالان اگر ما افهمو برا يكوت بودجه دهاتين همو مال سروانتشتان خرج كربن لغور يعني نفس سال 2021 كان اف بودجه همو جركا دن دوان سالان دتن وگراندن افته واتا كل سال 2024 و بودجه ما همو یا قرضان به یا دینان به ل 2025 جي عراق و افلاس خوراق هينه افته واتا ولا برئيس دكتوره سلام سميسم بسبورا آبي لبغداد قال مبو قال لك سباس